karijere. Ovo je druga runda meča u welter kategoriji između Zorana Romanovića u svetlim gaćicama i Dragana Mugoše, prvotimca iz budućnosti, a sudija u ringu je Deneš iz Novog Sada. Prva je protekla u pomalo dosadnim obračunima u kome su protivnici više bili u zagrlju nego u otvorenoj borbi. Dragan Mugoša, 29 godina, naslednik rekreacije. Počeo je da boksa još 1970. godine i učestvovao je na 14 prvenstava Jugoslavije. U tome je potpuni rekorder. Imao je 319 borbi i 38 poraza. Bio je dva puta seniorski prvak Jugoslavije, jednom juniorski, a 1973. godine sa 16 godina postao je seniorski prvak Jugoslavije. Njegov protivnik naravno nije mnogo mlad i on ima 27 godina, ali je ipak i u pogledu broja borbi i u pogledu iskustva daleko iza njega. Kraj druge runde, meča welter kategorije. Evo treće runde meča u welter kategoriji. Romanović, svetle gaćice, čametalca iz Valjeva, protiv Dragana Mugoše, prvotimca budućnosti. Mugošu kao da su polako izdali refleksi, on prima čak i one udarce koje u normalnim prilikama ne bi mogao da prima.
borbe welter kategorije. Mala nesmotrenost, jer je udarac pao upravo u trenutku kad je pao i gong, ali na sreću nema većih posljedica. Nerešeno. Devet 3 za valjevski Metalac, prednost koju je malo ko očekivao posle meča u welter kategoriji.